aziz güller yırlata beni. Kırmızı güller, aziz güller sarhoşlata beni. Kırmızı güller ya da sarı laleler ya da yok nargizler. Kadın kızlarımız eğer bir çiçeklerini sevip 8. Mart günü ise onlara bu çiçeklerini bahşiş etmek da bir sebeptir. Al, sarı, kırmızı, gülgülü ve çeşit tustaki çiçekler arasında her bir insan ayrıca kala. Halkara Kadınlar Günü Rusya'da hem de çok başka memleketlerde 8. Mart günü kaydedilir. Tamam bu gün kadınlarımızga, bitalarımızga ve kızlarımızga bağışlangandır. Şimdiki zamanımızda bu bayramını herkes seviyor ve bekliyor. Çünkü o barinin ilk çiçeklerinin kıyaslana. В основном сейчас весной предпочитают брать тюльпаны, ирисы, нарциссы, вот эти пахучие фрезии. Поэтому мы готовимся, часть выращиваем сами, часть на тепличном комбинате приобретаем. Поэтому стараемся принести радость нашим людям. Bu gün devamında kadınlarımız çok dilekler alabilir. Çiçek kadının canını akseti. Şunun için bu gün kadınlar akaylar tarafından dileklerini, çiçeklerini kabul edilir. Тюльпаны весной, это всегда тюльпаны, розы, мне кажется, уже немножко устарели. В принципе, все цветы красивые, все приятные. Наверное, в принципе, люблю все предпочтения. Люблю розы, люблю ландыши, люблю тюльпаны, люблю. Женщины вообще любят цветы. Что-нибудь красивое подберу обязательно. Любимой мамочке люблю дарить орхидеи, девушке люблю дарить там тюльпаны. Ну, чаще всего дарю розы, но на 8 марта, конечно, это тюльпаны. Желаем вам веселья, здоровья, улыбок и всегда быть самыми красивыми для своих половинок. Zamonaviy umrimizda ise bu kungi kadınlar için birkaç kaidelerni de uydurdular. Birincisi bu ularning yaşına bakmadan dülber aytılgan sözler ve mutlaka çiçekler. Adet üzere bu laleler. İkincisi, kadınlarını ev işlerinden boşatalar. Çok ısık orantalarda apaylarga sabalıkны pişirirler ve onlarga yardım ederler. Ya nasıl çiçekler kimge kelişeyken? Цветы подходят всем, любые цветы. Каждый цветок взять в отдельности, присмотреться к нему, он каждый красив. Даже тот полевой взять, он очень красивый цветок. А сейчас весной, конечно, полевых цветов нет, но весна у нас именно именуется тюльпанами, фрезиями, еще раз говорю. Очень такие гиацинты, нарциссы, примулы – это первоцветы, которые у нас в Крыму rastут. 8 Mart günü rahatlık günü olarak 1965 senesi ilan edilgen. Bu günü kadınlar tebessüm ile karşılaylar. Çünkü 8 Mart günü onlar için mahsus bir gündür. Elbette kadın kızlarımızı daima kuvandırmak gerektir. Onlar buna layıklar.